Vinarija Preda se nalazi u Mumjanu, znači mali gradić na sjeverozapadu Istre. Znači, mi imamo 10 hektara naših vinograda, pretežito su nam bijele sorte, znači u vinogradu normalno Malvazija istarska, Chardonnay i Momenski muškat, što je tipično za naš kraj. Od crvenih sorti imamo Cabernet Sauvignon i Refošk. Od tih 5 sorta imamo 9 etiketa vina. Godišnja proizvodnja nam je između 85 do 90.000 litara. Imamo i naših 4 kooperanata koji otkupljuju grožđe. Oba dva djeda su živjeli znači, na selu, mami od tate. Tata ima sasvim drugi posao, ali uvijek su imali vinorod kao svi što imaju tu na našem području, proizvodnja za, kažem, na kućne potrebe. I to, davno 88. sam otvorio lokal, znači restoran. I naša proizvodnja što je bila kod kuće nije bila dostatna za naše potrebe. Pa sam tada počeo kupovati grožđe i uvijek je falilo vina, valjda ljudi su prepoznali da je dobro, pa neki sajmovi, izložba i tada smo počeli, znači tamo 90-ih godina sa sadnjom vinograda malo ozbiljnije, od tih 2000 čokota sad smo na 48.000, morali smo i kupiti zemlje i opremu. Danas sa vinima morate pratiti tržište i novitete i svoje ideje morate staviti u svemu tome da bude prepoznatljivo i mislim da tu nema stajanja. Uvijek su neki trendovi, uvijek su našim vinoljupcima moramo dati nešto novo. Vinogradi su nam od 250 do 350 metara nadmorske visine, tu na našim brežucima. Mi smo na bijeloj zemlji, znači nema crvenice. Mislim da upravo ta da kažemo, mikrolokacija i tako dalje da daje nešto posebno. Znači, teroar, što mi kažemo, to je znači ekspozicija južne strane vinograda, znači podloga, zemlja, nadmorska visina, uspješaju baš da daju nešto malo drugačije. Imamo svježu Malvaziju koja je, znači, kad poberemo grožđe, ostavimo 24 sata na hladnoj maceraciji, onda tek drugi dan to prešamo i nakon što se izbistri, ode u inu stankovima, znači kontrolna fermentacija i to je to. I onda imamo Malvaziju šinjoru, što u prevodu je bila kao gospođa, jer u Istri kad kažete nešto da je ono, što je šinjora Malvazija, kaže da je gospođa, to je malo ovako, koja je 10 dana, znači, maceracije, znači vrenje se odvija na kompletno se poče, samo se kompletno grožđe. I poslije tih 10 dana to sprešamo, fermentacija završava u inoksu i onda odležavamo na finim kvasima u tonojima, 50%, 50% stavljamo u inoksu i to nam je, možemo reći, bijelo vino napravim kao što se proizvodi crveno vino i poslije 2 godine tek nam ide na tržište. Ja smatram da drvo mora biti kao na lagani začin u samom tome, da mora sorta prevladavati u vinu, ali opet da se to vidi da je to malo, ipak da ima neki začin drveta i tako. Imamo pernošeno vino, znači sistem proizvodnje je šarmat, znači vrenje u tanku, nije klasična metoda u bocama, to nam je sada u buduće i to planiramo zbog prostora, jer nemamo gdje to proizvesti. Baza nam je Pinot crni, Chardonnay i Malvazija. Znači brut, možemo ga nazvati suho vino. Umjetnog gnojiva nema već 12 godina, sve organsko, stajski gnoj ako nema onda i nađe se onaj sušeni, onaj takozvani stalatiko tu kod nas jer moramo i taj biociklus u samom vinogradu održavati što pesticidi i tako dalje uništavaju i kukce pozitivne i negativne. Što se tiče tretiranja vinograda, kako smo mi tu gore na 300 metara nadmorske visine, mi imamo, ako je dobra godina, to između 5 i 6 tretiranja i s time što upotrebljavamo što više, znači na bazi bakra, mogu reći da evo do ove godine da imamo baš ono što je sada top na tržištu što se tiče opreme i
naravno da u vinarima nikad to nije dosta, jer za par godina će opet nešto novo, jer ljudi rade na tome da se upravo, ne znam, upotrebljava što manje tih sulfita i tako dalje, upravo ovakvom opremom je to uspješno stići i to na krajnje je dobro i za krajnjeg kupca i za nas sami sebe i tako. Od 1988. godine, kao mladi, na autobusni dan smo uzeli taj lokal, to je bila seoska kao kafana, tu samo se prodalo vino, pivo i nešto malo pršuta. I evo sad se možemo hvaliti da smo evo tu među boljima na našem području, nećemo reći najbolji jer to nije, uvijek ima boljih, tako. Eto, radi se i ugostiteljstvo, ima i smještaj, ima i bed and breakfast, ima još 1 hektar maslinika, to sam isto zaboravio, to je bila moja ideja da malo zaokružimo našu priču. Sin mi se uključio sad poslije fakulteta, odlučio je da ostane kod kući i evo sad tu već godinu i pol dana tu je, pa na mladima ostajemo, pa nadamo se da 3-4 godine da će on preuzeti sve te obaveze i tako dalje, ali još ga moramo malo uputiti da ne bi on išao krivo.